angazi uma mfethu mhlampe kuyaphoqa ukuthi mhlampe uma usuka nje ukudla TikTok ukuthi ube ne-content ngoba ngibabonile abantu la ku-TikTok bafethu bebheja abantu bafethu kulokhu kuthiwa i-content yakhe. Uthole nje umuntu ubhizi nje uthula inhlamba kuthiwa i-content yakhe, yabo. Omunye ubhizi mhlampe uyigxeka umuntu wesifazane, omunye mhlawumbe ugxeka amadoda, bayamncoma ngapha bathi i-content yakhe. Angazi bafethu, angazi, kodwa ngiyafisa ukucikisela ukuthi kuyaphoqa ukuthi ube ne-content cause thina uma sizokhuluma la siye sikhulume noma ngani esifana ngaleso sikhathi leso, asina-content thina, asiyisebenzi nje indaba ye-content ngoba manje lento i-content ifuna ulokhu uphindaphinda into eyodwa futhi indlela ophindaphinda ngayo ushintsha indlela yokuyiphindaphinda kuphela kodwa uzuphindaphinda into eyodwa. Ukuthi phela angithi kuthiwa i-content yakho. So ngiyabuza bafethu ukuthi kuyaphoqa ukuthi ube ne-content cause thina asinayo i-content, mina nje anginayo i-content bafethu, ngikhuluma noma ngani esifana ngaleso sikhathi leso.